لترکیه ناوی قیران و راگیشیان نو کاریکاتوره کی پیغمبره مزنترین کوارا میزه و کاریکاتوران لمانه ده هجمانه خواه یا داوین ده جبوکو بالی بکشه سر شر اسرائیل و فلسطینه دو کس خیز کرنه که ناوی یکی محمد یه دنجی موسیه لسر به هن در دورن تندره به هنجته که حضرت محمد وقت کاریکاتور هاتیه خیز کرن داکتن کلانان و خواستن ایریشی آواهی لمانه یا لبه اوغلی استنبولی بکن. Bence bu karikatür işini çok abartmamaları gerekiyor. Hani tamam belli بیامن دوی وی مجارا کاریکاتوران زیده مزن نکن راسته دبکو هون نه اندام اولا که بن لی اگر هون رابن حقارت الاندام اولا که بکن اوی ببسه دم راگیشیه و یاکو او دخوازن جی اوه ne sanata girer, hiçbir şeye girmez, sadece tartışma başlatır. Bu da onların istediği prim oluyor. Vallahi birilerinin çok fazla işine geldiği kesin. او مجار دیاره لبرجواندیا گلک کسان هاتیه نها بکارتینن از نزانم بچه آرمانجی هاتیه خیز کرن لی اگر پیغمبر خیز کربن نابه دوی مروف هنتشتان بپاريزه Tabii ki işte bazı şeyleri de korumak gerekiyor. پشتی که بویر مزن بو به هنجته که رمزین اولی بچوک خستنه و حقرت پیغمبر کرنه اپراسیون لهمبری لمان هات انجامدان و 4 کاریکاتوریست هاتن دستگیر کرن. کوار دزانین که او خیزه کاراکتر نه حضرت پیغمبر لی کسین جرزینه و تن ناوینوان این پیغمبرانن. لی مجار به وی نما و تقسیم به تمامی هات دور پیچ کرن و همو جور چالاکی جی هاتن قدخه کرن. لهیرادن جگلک وزیر و پای بلندن دولت جی پیامین تند با وی کوری هاتن. دولت باچلی جی دگوترا کما پارتیا خواه یا داوین دا برتگین تند با لمان نشاندان. Benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan. Sözde bir mizah. Dukovareke de kuvaka heftayın xoyên biyanî weşanê dike, êriş li hember pêxemberê me hatiye kirin. Ez vê bi nefret şermezar dikim, li hemberî van nerînên ku heta nava welatê me niqutîne, divê planeke stratejîk û siyasî bê amadekirin. Ez vê girîng dibînim. Hazırlanmasını önemli görüyorum. بیا من او گلکی خلت ال ولاته کی کوج صدی نوتونه هی مسلمان من دویت اشتن موها تحریکار نه نکرن از bu her dualyan jid bejim İki taraf için de söylüyorum. ما hakaret el peygamber dibe ez wan şermezar dikim و naxwazim tiştekî bejim. Yani bu ülkede hiçbir şey... لوی ولاتی ریز لهمبری تشتکی نمایه تشتاکو هاتیه کرن گلکی خلط و بیرزیه کوانه لمانه کو tam 40 سالن هفتانه وشانی دکه گلک جاران جبو پشتگیری فلسطینی manşet و برگین بالکش چه گربون. روینستر روداو استانبول